Webale mnonga omwami Job Apuri izina ndi Geoffrey bino mugisha kandi head teacher ushomero lya Kigezi High School Primary. Ishomero limwe amashomero makuru mu Uganda lyatandikireho nkarukume Rwanda 2022 kandi ishomero liramanywa kandi okumwa kigamba elizoba twino kushemererwa kureba ngo ahanyuma y'emyezi nk'ebiri n'ebironka bitano amashomero gagaruka giguraho kandi ikintu cyo kibage cy'umuro kiringwa mnonga umukalenda yitu y'amashomero konka kandi eki cyabaho kiringwa mnongaho nintekateka echa kiresire nabwo bururu abwa election zo mu Uganda kandi twaremwa kuhumurwa hesandemweho kurugire bire babire batuhire bayongera hesande konka ntsima ruhanga abo kugira ngo hati twahumurwa twagaruka mu mashomero. Now elizoba nitureba abazire abinjire batwara abantu mu mashomero kandi kucira mnonga nyowe niyo mu shomero lyanjaha lya Kigezi High School Primary mukirize nsime abashomesa bariyaha kandi abazire abari kuturetera abana nabeji kandi abija kwega bino mwete kandi na foundation body eyahirize kurambura kureba ko amashomero gatandika na education department eyahirize kwikoma mashomero already yaturambwire kureba ko twatandika. Turenda kusima abo kuba byatandikaje eri nishomero rihangoho mwenu elizoba ahindagambira konka abazire bari muni bija nko kumuri kubareba kandi nabana abamwe bacha reportinga konka ahindagambira abana twarengize maganana abana abari muni bijo mu ishomero kandi nyina masiko ngurya kurenga ako bamwe baryo mu compound amundi kubagambira nantaka babazire kandi abamwe abazire ne batera amasimu baryo mu town ya Kabare nko kumurabimanya barashuma baranyegera kugira ngo bundi bagire bikwato nebyetengo by'abana ibabasa kubahereza bakabireta kandi nico cyumwe abamwe bari kubasa kuremwa kwijeri izoba nko kweri shomero ririhango tuyina bazira bari ku rugale mnonga aheru ya Kabare kandi abo baherize kutugambira abamwe nabasa kwijanira renga ninga obundi bijinyencha kale konka tuyine amasiko nguryaza kurenga nitwatwaye ikizo mu bana nka bitano ninga rukaga rero bunde sande yaza kuhwa enambe yitwabire twino mwaka guhuire ebe yayikire no kurenga yarenjire. Hari abazira bakutekateka ngwijo baryo kubanza ubundi ni bari yo kuzanazana tibiri serious katube turinzira abana babene bahingo mbyarokwe okushoma kwatandikiraho. Kigezi High School nishomero ryine emitwarize yaryo ahabo kuba itwe tutakahumurukire kugira ngo tutandike okwegesa kwenyine itwe nitubanza twabugana kabegesa so ekiri koleka kugira ngo itwe turede abashomesa babugineho bacika abashomesa baronda byona batebenkanisa byona ibashibikwa nibegesa abana mwe n'abashomesa hindagambira bari mu class abana bari kwega na nyonyonkana narujireyo kandi nyina hinarebere konka abo kugira ngo abazire nibijane bazo mu office tinabasa kugumayo konka deputaliyo kureba byabegesa bari gukora abegesa bariyo nibegesa kandi abana bitu bashemerirwe ibintu biri kugenda no misho. Wero bwire ntwatutine bwinji konka maybe obutumwa bwabo bwa muheru obu akubasa kubanohereza abazira baremba kureba ha TV nango bundi nabana abakubasa kwamba kikureba bakiri nko mu byaro kugira ngo bamanye ekiri kugenda no misho n'inkabuha. Abazire nkunzi zo bwegese nitwenda kubasima kandi tubashemererwe ahabo kugira ngo abazira bingire mu manya ekimurenda kandi nangwa n'amashomera gumurenda muragamanya kandi ubwiro bwinji mwe bareni nyenda kubasema bwo kunda Kigezi High School kugira ngo nishomero eritwireho bwire bwinji kandi ishomero eriko zire byafayo mwe nitwenda kubasima ahabo kubasa kunde byo bwegese kucira munongo kubasa kuturetera abana kandi abazire abarye nyimo ko abatakatwire bano mashomero no kubahiga kugira ngo mutacerereza abana tugabirwe twacerererwe hesandemwe kandi kiri kumanyisa ngwe gitamu neja kucibwaho esandemwe tukizire kumare sandi 13 umutamu kucira munonga tamu yo kubanza konkeje nitwije kumare tamu esandi 12 nyene kiri kumanyisa ko racerereza umwana nikwe orashange obundi ebyashemere kubana yego umutamu byo natabyega ngo biweyo kandi ubundi amuherugwe tamu oshanga takoraje okuwobire no yenda mwenu mujiro bwira kugira ngo obundi n'ubyo kwa bitakayicire muri kwetenga kuhereza abana mugambe na ba head teachers b'amashomero kureba ko abana babacira bazo mu mashomero baze kwega muhereza abana school uniform muhereza abana ibitabo
muhereza abana ibikwato abana bagende baze kwega aha kuba begesa babategereza mu mashomero konka nyo ni nsima begesa banje aberi ishomero akwa begesa bona bariho beija kandi buri class n'abana barenjire makumyana abana bari muni bega nabwo eco tushemererwa munonga kandi nitugira ngo abazire bitu mugumize muni tuhereza support ejo kugira ngo ibyo bwegese byabasagumiza muni bigendo misho awe bare mnonga wamuhurra ogwene mamweta umukuru Geoffrey Bino mugisha kandi we head teacher wishomerere ya Kigezi High School Primary kandi okuyakigamba abazire bantumwe abariyone batureba izi nizo shaha izo shimikwa nokora final touches ninga shoro kwate bya muheru kora abeno kimanyango kiryo muka omwana toka mutire kushoma abo kuba ekichoncho eco muzira ari kubasa kuhereza umwana we yo mu magaragensi kiru kukire bichoncho byona nobwegese burunje munonga kandi ubwoshimye kuba no rwanirira iwe nko muzire nyenda tugaruze yo omakuru agamushanju agarene gagendo misho da Kigezi kandi nkumanyise ngo buri kimwe cono kukira atambure omukwakira abana kuza kushoma nangwa nizo bari yo kubanza kurya atandika ukurugombi anga bitari mena mwe itwenka tayari West Television tsakwanta kwisiaho live amakuru gita garabenga kurataho amakuru agarije gona nangwa nebundi programs zitari zimwe na zimwe tsakwanta kumanyisa ebiri kugendo misho ndi job na